wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. I've got no makeup. How do you look so Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Santi Kanina. Kali ini kita jalan ke daerah Rimo. Ada kafe baru namanya Latar Rumah. Jadi yuk kita jalan-jalan kita hari ini sambil mencicipi makanan yang di sini. Oke, tapi jangan lupa subscribe, kemudian di like dan juga di share ya. Yuk jalan. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being too much. You got me feeling loved, even though I hold us up. Let me know if you ever think that I am being so. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Just stay a minute. Stay. Oke bang, Latar Rumah baru buka ya. Oh gitu. Jadi kan bang, menu spesial dari sini apa bang? Nasi uduk tadi kayak Banyak orang bilangnya kayak nasi gurih ya, cuma kita bikin tampilannya aja. jam bukanya, Kita buka pas jam 11, kita sampai jam kurang lebih setengah 11 dan 11 malam ya. Oh, tapi untuk maksimal kalau order biasanya jam 10, tapi misalkan masih ada makanan kita masih bisa layani bisa ya sampai malam ya. Bang, kalau kayak gitu kami order nasi goreng Latar Rumah, kemudian chicken katsu sama apa tadi ya, nasi uduk. Oke bang, kita aja ya bang. Enggak, video kayak Oke, di sini ada chicken katsu. Kita cobain dulu ya. Chicken katsu ini kan ayam dibalur dengan tepung, kemudian diberi tepung panir dan digoreng. Rasanya enak, bumbunya juga berasa. Tapi karena ini dada ayam, jadi berasa lebih kering ya. Kemudian di sini ada salad sayur, pendamping sayur untuk pendamping
chicken katsu ya. Sayurnya enak. Kayak kita habisin ya. Terus ini minumnya ada di sini mojito. Ada minuman soda yang diberi sensasi kayak sirup gitu ya. Dek.